Ya Xudayım, köş bir bana, kuvvet bir. Ana şundağına barıp jitem de ıntam. Barısında ıntam. Mının bulu mümkün tügül, bulay bulurga deyir tügül. Tutaş, nerse buldu sizge? O'zingizdan nashar his etasizmi alla? Nashar his etasiz neymiş? Ey, bek nashar his etam. Yordam kerakdir sizga. Qo'y tishingiz o'rta. Bir jerimde ağırtmay. Yok. Bütün jerim ağırtta. Pishirangansiz. Hozir surtam. Pişiranganmın. Pişiranganmın. Nerse şovu bu kadar. Allohga shukr. Anga keldigiz. Hozir kelib jetamiz. Qo'ya. Больницаga boramiz. Qaysi jeringiz o'rta? Bir jerimde ağırtmay. Menim больницаga barasım kelmey. Boshingizda o'rtmaymi? Yo'q. Allaysa turib qarag'iz hali. Rahmet. G'afur etingiz. Men sizni tanımayım. Siz kim? Bizning zamonda siyrak ishirib turgan bir joylar yig'ilib ingandegiz deb o'ylab to'xtagan edim. Sizning hal qatlovliroq bo'lib chiqdi shol. Ismingiz nechik? İsmim. Nechiksin benim ismim? İsmim? Bilmem. Kimsin men? Men bilmem kimsin men? To'tash. Siz narsa menga problema yasarga o'ylaysizmi? Men o'zimning kim ekanligimni bilmem. Komediya o'ynamag'iz, nechik endi bilmaysiz. Qayerda yashaysiz? Qayda yashayman men? Qayda yashayman men? Bilmem. Ne bilasizmi? Neynidir bilmem kim orqasında benim problemalarga shumasim kelmey. Chiqing'iz hozir yo'q. Xo'shlashamiz. Kimsin divana? Juler. Tuğan kun majlisine barı o'rnina hozir yeringda bir dilimsak bilan. O'zi alay jilbazakka o'xshamagan. Baldag'ida bir, demak kuyovda. Xayr, hozirgi zamonda bilmassin bundaylarni. Ya, chiqasizmi endi, yo'qmi? Benim sumkum var idi. Onda benim dokumentlarım var, pasportlarım var. To'tash, men seni mashinaga o'tirtganda, sening qo'lingda bir nindi sumka yo'q edi. Yigirib kelgan yerdan abanib yig'ilding sen. O'zing bilan bir aybiringda yo'q edi. Yigirganimni xotirlayman. Butun birini de xotirlamayman. Yaray. Oshiqlarlar.
Сәніз. Яра рәйдә соңрак шалтыратырсың, яма. Монда кешегә килеп шитсе. Исәнсіз. Білесізме, бұл қыз өзің бит нашар хис итә, урамда егылған. Булыша алмассыз микән инде өзенә? Шулаймыни? Әйе. Білесізме, туташ. Тик син генә булыша аласың. Мин бик ашыгам. Мине эшләр көтә. Ләкин мин сиңа телефон номерымны калдырам. Син миңа шалтыратырсың, иртәгә килгәч, бу кыз турында барысын да сөйләшербез. Докторны чакыр инде, ярыймы? Бердә борчылмагыз. Барысы да эшләнер. Хәзер. Сез бирдә утырып торыгыз. Мин 5 минуттан әйләнеп килермен. Әйдә утыр. Беләсеңме? Мин китәргә тиеш. Мине көтәләр. Мин былай да инде синең белән йөреп соңга калдым. Ә син монда каласың, хәзер доктор килер, ул сине дәвалар. Аннан соң син якыннарын, туганнарын янына кайтырсың. Тизрәк терелеп чык инде, яме? Бәлки берәр вакыт очрашырбыз да әле. Нинди сөйкемле кыз. Ә күзләре сөйли торган күзләр. Бәлки юк. Төшләрлек бу. Сау бул. Ya нәрсә булды? Кайчыгыз авырта? Башыгыз авыртамы? Исемегез? Фамилиягыз? Кайда торасыз? Туганнары сезнең монда икәнен беләме? Розана, бу кызны 8-нче палатага урнаштыр. Иртәгә Хамит Ризванович килгәч, ашыкларбыз. 8-нче палатада урын юк шул, Тахир Бариевич. Алайса 4-нчегә. Анда милиционерлар дежур тора ич. Теге һөҗүмдә яраланган банкирны саклыйлар. Кайда да булса урын бардыр инде. Булмаса 19-нчы больницага җибәрәбез. 12-нче палатада урын бар да инде. Югарыдан берәрсе килеп чыгуы бар. Коридорга яткырсак ничек була? Үзең хәл ит. Иртә Хамит Ризванович килгәч кенә әйтергә онытма. Минем дежур вакытым бетте, өйгә кайтырга кирәк. Тәнең чистамы? Битләрен юкмы дим мин? Ярар, сынып работкага барырсың. Әнә коридор буйлап бар да, буралгач уңнан 2-нче бүлмәгә кер. Сынып работкага дигән менә шушы кагазны күрсәтерсең. 2-нче этаж коридорының 4-нче караваты синеке. Урын җир әйберләрен шундагы туташлардан сорарсың. Мин аларга хәзер шалтыратам. Аңладыңмы? Бар инде бар. Нәрсә йөрисез монда төннәр буе? Көн генә җитмәдеме ни сезгә? Соңга казан чыгармыйм дип әйттем бит. Әйттемме? Кем бар анда? Апакай, сезне көтүп калган бугай. Барыгыз бар тизрәк. Ә син нәрсә торасың монда басып? Бар. Вәр,
Sud bor ekan. Birov shuni qishlatib o'tirgani uchun jazoga tortilar ekan. Qozi Nasr edi. Nishigingda siz tip-to'ra kishiga miltiq bilan ot oldingiz deb so'raydi. O'sha menga javob beradi. Men uni pushi deb bildim deb aytadi. Qachon pushi tugillagan bilasiz deb so'raydi. O'sha menga qarshi ota boshlag'ach deb aytadi. Kimsin men? Ismim nishik? Bir narsa xatirlamayman. Ya Allah. Mening bit turgan jerim, tuğanlarım vardır. Nishiklar etib esga tushirayım ekan. Uyga qaytasim kela. Uyga. Ya Allah'ım. Benim uyum avulda mikenni? Abiyem. Yok kızım. Var uyga kirib yal et, yeme. Özüm uta bitirirmen. Bulay da organsındır indi. Sıngarada. Bigrek ya boğup gittin özün. Bir de tek durmaysan deyit. Ey balakayım. Men gımırıma şulay yabak buldum, şandır buldum, kişkine buldum. Aşağı jitmegendir, karav jitmegendir. Men bit yatim üstüm, kişi üstünde üstüm. Biz balam 9 av idik, 9 av. Tuğan bir öyle vardı. Emin isen kaldım. Allah'a şükür mene bek uzak, bek köp yaşadım indi. Şul ölüp bargan tuğanlarımның gımırında yaşayımdır mağayın. Yaşa Lebiyem. Yaşa. Sen bulmasan, men işlermen. Benim de bit senden başka bir kimim de yok. Şulay şul kızım. Sen de yapayalğızsın. Emindan işlep yürüyüm son men. Konakka geldim eken elle. Oy, başım bir toktavsız güçlü. Alamatga ketding endi Pamir. Men aytam, oy, qaysi bir qiz a? Alla o'zimizga olib qaytamizmi? Ha? Qog'lasa bo'lma. Kimning territoriyasida o'tirganingni shamolaysingdir. O'tgan g'avg'ani unutmagansingdir hali. Bularga aytamlar. Pamir. Men sening kabi lider bo'lsam, ko'pdan endi bu qizni boshida tizlanib turgan bo'lardi. Shunga ko'ra sen lider tugul. Ham bir qachonda bo'lmayapsың-da. Nega olay deysan sen? Menim seni qaysi yerim kimsan? Vaqshilliging bilan keyin. Irrak fikr yurtirga yuran. Acayip kişisin Pamir. Tavuk kıvık. Alla puşamatın, alla istemem, alla jistemem degende sen ama okuyayım. Anlamasan kerak miydi? Anlav senin vazifaga kirmey. Kral Pamir. Mana men kimsin sen ha?
Nega sen meni o'zingga shulay yoqinlaysan, ha? O'zing bilan restoranlarga olib yuraysan. O'zing razlab siylashmaysingda. Ha? Шури, миңа сенің анекдотларың фәлсәфә сатуыңа қарағанда көбірек ұшый. Шулай болға шираттағысын сөйле. Demak, har koroldan o'z shuti bo'ladi demoqchi bo'lasan endi, ha? Men sening uchun shut qilolmayman, ha? Көп лығырдай башладың, Шури. Тамаша бітті. Кеттік. Өлген ақыры. Әлі мәсхаралап кеткенлер инде. Ей! Ей! Yok. Deme buğay. Şimdi pulsı da var. Suluyu da. Şu halga жеткенше Şemmin deyden balası. Ey Xudayım, nindi zamana gitti bey. Xotin kız şuşunday bulamın indi. To'xtali. Qora qiysi kelmey beyt o'zingdan. Oyniq bilsam bunda yatmas edi endi. Yana kaman falandir. Yuratiksan. Skori chaqirtirib malli. Shalg'atirga kerak. Yana militsiya olib ketsam. Yo'q endi. Mine, mında birersine kirip şaltıratsan gana. Anın biteli uğramda tüzük telefonun koyan tabasın. Kırttiler desene kvartiraga. Başak kışkırsan da kırtmeyler. Yok endi, mında qoldırıp ketip bulmayın da eden balası bit ol. Otanası vardır, koyğıra turganlardır. Eyde, silkitip koruyg ali. Ey! 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 Uyandı, uyandı, uyandı! Ey! Hayırlı irde! Şiberkey! Qorali, uyga qaytarga kerak tug'ilmi senga? Taksi bilan kelib olganda kutasingmi alla? Devishka! Devishka! To'xta, shu, qishqirmali. To'xta, tursin söylesin, balki o'ldilarning endi og'rudir. Beylanmali senga. Ney? Qorali, sening isming nechik? Qo'ya yashaysan sen? Как тебя зовут, душенька? А? Девушка, где живешь? Estağfirullah. Gitti. Kıyafetim kurelsin bana. Allah'ım saklasın. Qo'yda yashaysiz emish. Yo'q. Bu tush. Bulay bo'lolmay. Nindidir qutish tush bu. Uyga qaytasim kela. Bulay intikkancha o'lsam yaxshiroq bo'lar. Abiye, halaring nechik? Biroz yengilroq tugilmi? Ashiysim kela. Qiymoq ashiysim kela degan eding. Men temlab, maylab, senga qiymoq pishirdim. Munda getireyim mi? Turib qarayım hali.
Osman. Esmer. Маша, бей, Маша. Yaşayalım bir balam. Tamağım nerede bugün? Ularga so'ng tugul. Bir qachonda so'ng tugul. Abiyim gül şulay deyeydi. Belki mena militsionerlar yardım ederler. Alar bir yardım ederge tiyişler. Ғафу етіңіз, sizden сұрарға мүмкін бе? Нәрсе сұрарға тілеген едіңіз? Мен ауыр халге қалдым. Адресімнің қайда тұрғанымды білмеймін. Менің қазір нешлер керек? Исім, фамилияңыз нешік? Документларыңыз бар ма? Білмеймін. Yanımda bir ayıbırım da yok. Нәрсе, ішкен едіңіз мені? Bilmeyeyim. Yoktur деп ойлаймын. Şolay da men bir ayıbırda hatırlayayım, benim başıma orta. Aşısım kele. Koya barığa. Siz bu şehrin kimsin? Ha? Siz bu şehrin kimsin? Yok bilmeyeyim. Bu jер миңа таныш түгел. Şolay da men bir ayıbırda hatırlamıyorum. Аңлайсызмы? Нәрсе, аңлашыла инде. Гадәти хәл. Әйдә машина шақырдык. Казань 2467. Казань 2467. Biz sizga konkret bir narsa bilan da yordam eta olmaymiz. Agar o'ramda qolasınız kelmasa, hozir mashina chaqirtamiz. Sizni tegishli o'ringa uzattirlar. Unda endi borisini da ochiqlarlar. Haydi.
Nişliysen bitinde. Yazmışımız şunday. Әлі тегінде римлянында. Ne? А babamızı kim? Nominke что ли? Bilmeyeyim. Yoldan aldılar ana kayadır. Kimdir? Sen kim? Yalğızak mı? Нәрсе біздің клиентларды шүклейсің бі? Мені кім білендір бұтылар ақырбылар. Ненде ялғызақ, ненде клиентлар. Аңламайым. Меңа бит ярдәм итәбез деділер. Бұлар янында төн қонасы болса. Я Құдайым, нешләргә соң? Sen, men sana aytayım, iştesinmi? Endi shu qurol. Boray olib kelar onda. Shulay. Birinchi topib ko'ram seni. Tanıysizmi? Sen kim? Bu shaharda ko'pdanmi? Nega dardmisizlar? Tağın bir kat şunday komediya ko'rsatsan, monchiyimiz o'zingni anladingmi? Men sizni anlamayman. Qondan qo'rqaman men. Şuna yig'ilganmandir. Klientlarning da, yolg'izlarning da kim ekan? Yardım etemiz dediler, mında alıp gittiler. Benim hoşçusum kele, benim başım orada, men birey-birde Türkmen. Ne buldu? Yarsın var. Tanışlan. Biz bit bilmedik, özüngde söylemeysin. Nerse bulduysan? Nedi belege toradın? Benim bilen nersedir buldu. Men bir kız aklına ekirdim. Yoldan. Bana kişiler kışkırıp aldılar, onu hatırlayayım. Anlar men koyulur gelip çıktım. Şundan sonra beni yoğaldım. Ondan sonra ben militsiye yanına geldim de maşinaga oturtup beni bunda alıp geldiler. Ey Jüler. Öz başından körelete, bularının kullarına barıp kireler mi tintek? Nişik çıkarsın bunlar, bilesin misin? Onlar bit bana yardım etemiz dediler. Gördün mü indi hazır nişik yardım etkenlerin? Ne işleyeyim son? Koya barayım. Bir nerse hatırlamayayım bit. De. Serialları dağılan kim bulmağın hallerin. Işanıp da bulmay hatta. Bulay özüne korasan birer professor kızı deyip bilersin. Özün niçe? Bilesenin de motor. Tutunma. Bugünden başka bu kız benim kanat astında. İşittiniz mi? Siz kimler? Nişik itip eğitim ekensin. Üskünün özü kürüşüler. Kıskası men Esmeralda.
Эмма деп атасаң яхшыраак болор. Эмма. Матур исем. Менің да өз есімім бардыр енді қызлар. Хәтерләмим генә. Ну, исемсіз кіші болмай. Сен Рита болырсың. Аши ма? Рита, 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 Маргарита. Почему я не с тобой? Это самая ужасная ошибка. Опа! Рита, 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 будь со мной. Ашима? Шулай да менің өз есімімнің хәтерлесім келе. Но исеңә төшкәч үз исемеңне алдырсың. Бу бит мәңгелеккә түгел, вакытлы чагына. Кыскасы, кызлар, таныш булыгыз. Рита, безнең яңа дус кызыбыз. Әйтүмчә, минем канат астында булырсың. Мин сиңа кулымнан килгән кадәр ярдәм итәрмен. Ярый. Әйдә син ятып тор. Янишек, ияләшәсең миндә уенчыкка? Егетләр өчен тимер ат бәхет инде ул. Әлбәттә ияләшәм. Кесәдә тимер булганда йөрәктә егәр арта ди бит. Тик менә ул бигрәк уенчык кебек кенә бит ул. Шуны булса әйбәтрәк булыр иде. Син армиядә хезмәт иттеңме соң әле? Хезмәт итмәгәнне беләсең ич инде. Дорфаланма. Кем янында отырганыңны онытма. Афу. Менә шулай. Бусы менә син сораган әйбер. Кулыңны куй өстенә. Сизәсеңме салкыны? Авырлыгын? Менә бу тимер дисәң дә тимер ичмаса. Розочка, келем оны. Сөйлешәсе бар. Мушиберкәйнең безнең кулга кырышы булды әле. Алды дип уйламыйм. Әгәр дә моннан әйбәт кенә алып чыгалсак, безне бәхет басты дип уйлайм. Узган атнадагыны югарыдан теге якка чыгарырга берәр кышчык сырадылар. Менә дигән товар бит бу. Кыяфәте бераз таушалган, әмма киендереп ясап куйсаң, тел шартлатырлык. Үзе кем икәнен дә белми. Розочка, мин сиңа ышанам. Моннан чыгарырга ярдәм итсәң, эш кисәк синеке. Килештекме? Яшелме? Агачмы? Син кызы бик сикеренмәле, яме? Безнең өстәлдән булмасаң да куллар ызын сиңа гына җитәр бит. Яшелгә башың яш. Шаяртам инде. Әлбәттә, бар да син дигәнчә булыр. Булмый гына карасын. О! Эмма! Кемне күрәм? Нәрсә тагын әктеңме? Эләктерәсез бит, Ромочка. Эләктерәсез. Яра. Үзең беләсең, тормыш атлы каралы бит. Зебрасыман. Бүген без иртәгә сез дигәндәге яңа шиберкәй килгән диләр куясыңар үзе. Әне. Авырып та ята инде. Sizin bilesin, kartlarda gına tutka, kartlarda ümit. Yaş at burazına buza. Bizim işlep uzak görünmedi. Yaldan çıktım onları. Bugün birinci gün.
Xotından ешқына bulmadım. Ozg'ini yuvotsangiz ziyon etmas edi. Ой, Ромочка, ну сен дегенде бейіп те көрсет алам. Рома, біз бек ұялықтық, мұнда не деп айтерсің екен? Тегес мені кетсін енді. Шеф ашуға. Как обычно. Ну, бір қадар штрафтан елға сайық бей, достым. Өзің оңайсың қалды. Рома, сен айымышың бар еді. Сіз үйіңа қызға бек бейленмегізің дие ме? Ол кеше көбірек қадаған ақырсы. Бүгінге қатылы ойны біте алмай. Нәрсе? Ауыру ұшыл мұны? Ярар, Халид әрбіз. Ма, есім фамилиятын яз. Ой, Ромочка, bu yaxşılığını мәңгі ұмытмам. Рахмет сіңейім. Ярар. Розочка. Донна Роза. Дельвадорос. Өзің көресің енді. Сенің ярдәмің керек mi? Anlat söyleşimi. Karan, birersine tişsen, günlersin. Yarar. Yanamazsam da anlayayım. Anlattım, bitti. Kim ekan bu yanma? Yaxshi xotinga o'xshagan. Ya qizlar? Barisi da Emmani tamlaylar. Qarshi so'z aytmaylar. Kimlar deydi Emma? O'z kunin o'zi ko'rishlar deydimi? Kimlar bo'lasan endi u? Alla. Men sizning kim ekanligingizni anladim. Siz Anlasan bigirek teybet. Korkma, biz bitti işlemiyiz. Edip duramış sen benim kanat astında. Yardım edermiz. Bir kim de demez. Benim uyga qaytasım keladi. Siz menga nechuk yardım eta olasiz? Eng birinchi bundan chiqirga kerak hali güzelim. Anansın qararmiz. Benim tanışlarım ko'p. Ko'rsatirmiz, kuzatirmiz, qararmiz. Bizning kim ekanini bilasan. Demak, sening xatiring bo'sh tugul. Isga tushirga vaqt qana kerak. Qo'rqma, bizning orada da yaxshi kishilar oz tugul. Emma kibik. Ya, Emma! Alып шық шиберкейлерді, начальник орында. Қазір Халид'e sizin problemlarına. Ayda kadar bu koyla. Прощай, вокзала с поезда. Давай, проходи. İptaş Mayor, merhabalar emekli şagiler. Tez arada resmileştirmeye gerek. Nerse? Yamalar mı öyle? Yok, bunlar endi eski dusqaylar. Яңа урнашкандар, шуңа күрә бик тиз каптырганнар безнекеләр. Ничек алай? Клиентлары канәгатьсезлек белдергән. Аннан соң мондагы элеккеләр белән таныша алмаганнар. Нәрсә, оешкан төстә генә шәпәп булмыйдымы ни? Юк, иптәш майор. Безнең раслар нигә җитми? Аннан соң үзләре дә күрсәтмә бирергә ашыкмыйлар. Беләсез бит инде. Біләсіз. Нәрсәгә генә икмәк ашыйсыздыр. Ни өчен бу урында утырасыздыр? Шушы шибешләрдән дә күрсәтмә ала алмагач. Кая китер? Ничә анда? Бишәү, иптәш майор. Кызлар дүртәү, бишенчесе кая? Ул үзен начар хис итә, шуңа күрә күрше бүлмәдә калдырдык.
Нәрсе болған Туташқа? Ол әлі ішкен әлі наркоз астында нәрсе сөйлеген өзі аңламай. Қағазларын тұтырға да дос қыздары ярдам еттілер. Алып кіргіз өзін, мен көреге дейіш. Әрдегіз! Я, қызы, исімігіз, фамилиеңіз, документларыңыз қайда? Айттым бетімді. Бір нәрсе де қатырламаймын. Исімімні де, фамилиямны да, кім екенімді де білмеймін. Документларым да жоқ. Bir нәрсе де қатырламайсыз мені? İpteş майор, міне бұл тұтқын қызлардан аны бөлшілер бар. Мен білем, иптеш майор. Бұл Маргарита Волкова, біз аң білен бірге ішлейбіз. Кеше көбірек ішкен ақыры шуң көрі біріне де қатырламай. Документларым да жоғалтқан ақыры. Қазіргі қотын қызлар, бір ішқындылар мы? Тоқтатырмын дейме. Нәрсе жетмейінді сізге, Сізге нәрсе жетмейінді? Ата-аналарыңыздың қанатасында яшайсыздар, рахаттанып, оқисыз да, ішлейсігін әйді да бетінді. Жоқ. Sizga majara kerak. Yaşlı ömrünüzde şu majara ile başlaysınız da şu majara ile tükenliysiniz de. Şu şunday şiberliğiniz bilen aybetkine kevga çıkıp balalar üstüre sorunda, rahatlanıp yaşı sorunda. Etiyenlerinize rahmetiniz şuşumu üstürgen, tapkan, terbiyeligen için. Son ona bulurga tiyişli bitsiz. Sizni haşerat lenkeler. Var. Işkınız. Sizden arkada para bulayız da. Kızığız. Yavruş dedik de bulundunuz. Şuna келіп шықтыңдар, Ромочка. Сен ашуланма. Өзің білесің, біз сені алда көрішілер. Тілеген вақытта кел. Сенің үшін ешіклер әр вақыт ашық. Ярар. Ансыз соңына сөйлесірбіз. Алдан артыңа қарап бер. Рахмет, Ромочка. Міне шулай. Ертегеден ауға ери башлаяшақсың. Ауға? Ненде ауға? Сенің анда урман қарауылшысы болып ішлетірған дәдең бар бұғай? Әйе, бар. Сен қойын білесің аны? Ансы мүхим түгіл. Міне шул дәдең янына урманға ауға ери башларсың. Әлбәтте башта қабандың қызлары ата алмассың енді. Шул вақт қуян, құш-құрт атырсың. Құлың міне бұ темірге иелеше башласын. Аңладың мы? Аңладым. Тек міне бір сұрау бар еді. Объект турында. Кім екенін айтам деген еді. Сеңа кім болса да барыбір түгіл міне. Сумманы ұнатмадың мы? Ұнатмадым. Яры. Мен кім болса да риза. Ярар. Мен сен алдан шуны айта алам. Клиент сіздің өзіңіздікілерден болашақ. Қараны, қолың қалтырарлық болмасын. Вақты жеткеш кім екенін конкрет айтырмын. Қазір кішті күштен әш. Бұл өзінің алдан сөйлешінген суммаға кірмей. Бұл президент. Тігі түргәкімді алып қой.
Kaya koyasın? Uğa tutsam ona indi. Kısaga salayım mı? Tintek. Memleke ispiren. Şunda tağırsın. Karanı kişiye kursetme. Bir kimge de eytesi bulma, maşinada yürütme. Bari tek urmanlığa, avgağını alıp yürüyeceksin. Anlaşıldı mı? Ah, bu nesin indi bu? Kaya bararmın men? Başımda orada. Bir dilim ekmek bulsaydı. Hele yanadan hastaxanaga barayım eken. Tukta, men onda buldum işindi. Нәрсе deydiler hele? Başka kırtmayayım dedi mi tegi hatın? Hele çıkarmayayım dedi indi. Birini hatırlamayayım. Rita, senin kunar ornun var mısın, yok mu? Eydalaysa tirilgen çiminde iş yaptırırsın. Hazır mine koytabız, değil mi? Миңа больницаға барырға керек. Элек мені шундай еткенерді. Ну, милочка, hazır tüne bilen nindi больница kabul etsin indi, bağırım. Hazır mine koytabız, ertege больницаға bararsa iyi. Мен риза, тек ертеге больницаға келсеңіз генә. Негедір бик шикле менің тауыш. Яралайса. Неге олай тишелене инде? Аңламайым. Ул миңа суқты да бит. Әллә хәзер кызганам икән? Мені кимсіткен була. Ярый, карарбыз әле ничек килеп чыгар. Мин алар өстәленнән түгел, аңлыйсыңмы? Минем үземнең түбәм бар. Ялгызак, мин ялгыз эшлим. Аңлыйсыңмы? Әмма мин әйткәнне белергә тиеш түгел. Ул сине батырырга тели, төшерергә. Аңлыйсыңмы? Син безнең кебек буласың, хәтта тагын да начаррак. Шуңа күрә җае чыгу белән каш. Тик хәзер түгел, соңыннан. Синең үзең өчен шулай яхшырак, Рита, аңлыйсыңмы? Синең кунарга урының юк. Ашау-эчү мәсьәләсе дә ачыкланыр. Уйла инде, син Эмманың күңеленә хуш килгәнсең. Бүтән мондый ярдәм кулы сиңа беркем дә сузмаячак. Әллә нәрсә сөйли бу кыз? Һич аңламыйм. Ничек инде Эмма? Мине алар кебек булырга мәҗбүр итә алсын. Мин ирекле кеше ич. Аллаһка шөкер. Эмма ярдәм итәм диде. Әгәр Эммага ярып китсәм, менә нәрсәгә кирәк икән мин Эммага. Ул мине хастаханәгә алып бармаячак. Өендә бикләп тотачак. Әгәр хәзер үк качсам, куып тотарлар шул. Кайтасыңмы инде Эмма белән? Уйладыңмы? Мин риза. Тик иртәгә больницага барырга ярдәм итсәгез генә. Менә бит, менә күптән шулай кирәк иде. Әлбәттә барабыз. Больницага да барабыз, зур табибларга да үзеңне күрсәтәбез. Бер шылма, минем танышлар күп. Әйдәгез, тачка тотабыз. Ничек кенә булардан котылырга соң? Әллә йөгереп качыйм микән? Мин бит яхшы йөгерәм. Хәтта призлар алганым бар. Тукта. Нинди ярышларда? Кайчан? Нишләп булай хәтерләмим соң? Давай. Рита! Рита, стой! Рита! Что ты стоял? Что ты смотрел? Вообще не знаю, а? Ты на меня кричишь! Хәзер монда булуыңа
Минем белән очрашуыңа берәр әкият уйлап тап. Әкият? Белмим шул. Белергә кирәк, монда бар кунлар бөтен тирәдә. Бөтен җирдән карап торалар. Синең белән минем сөйләшкәндә әллә кайчан Памирга илтеп җиткергәннәрдер инде. Не? Минем белән синең сеңелкәш арасында булган мәхәббәтне хәтерлисеңдер? Хәтерлим, тик менә сеңелкәшне безнең эшләргә кыстырмаска иде. Бер кемдә аны катнаштырырга җыенмый. Бу әкият. Аңладыңмы? Аңлашылды. Ярар, сүз бетте. Миңа сорауларың юк? Юк. Сау бул. Ярый, Раджа. Сау бул. Izlep de tabılmagan ekiyette indi başka izlemem. Şunga aşmaz hıyallarım, vəğdələrim, ümitlərim qaytığız deyip qabat tizlenmem. Kileşegim kilir qara tündey. Min yıklarmın onda tыныç kına. Jilde ismez мәңгі қараңғыda. Хыяларсыз, вәғделерсіз, үмітлерсіз. Кім ашқына? Izlep de табылмаған әкиеттім. Тішлеріме кіріп едәтме. Мин тынычлык телим кара төндә. Сүнгән тормышымны Күйретme.